Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, comment, and share dan subscribe ya, subscribe ya. Dan ya agak ayah buat share agar kami lebih semangat lagi bikin konten-konten yang bermanfaat, yang bermanfaat. Terima kasih. Doa setelah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amana asakona wa ta'alana nama muslimin. Doa setelah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amana asakona nama muslimin. Amin. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahjana apatoma motono la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ahyana apatoma motono la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ahyana apatoma motono ya ilaha illallah.